Guys, Facebook no sung Bahai ka monetize khlainai upload page jeng tini video no nailainai gobon khandarani kaisa Facebook kai bini be Facebook kai tabok normal Facebook tongmani kai sungobna professional dashboard jeng sanamnai tamni bagi monetize khainani bagai kai bini tabok 4.3k followers kha eba bini friend kha gabon slai sekang sungo 3 dot thanai 3 dot thangmani yaglo kai nor oro nugi man khana turn on professional mode nei kai o jaga click khadi Inge guys na dia over paikan rawar point ni mana turn on professional mode ni inge abon ya galang kau jaga on khainai guys na dia o jaga welcome to professional mode let more people discover your posts nero nok numi ma khananga obono set default post audience to public o jaga o click khadi click kheman ya galang continue khainai continue khaiga inge o jaga sawa review previous setting inge o jaga sung habnai habai thangaya ganai o jaga jeng review ni bagai o jaga dan khainai dan khaiga hingka kaino o jaga o nai establish your o jaga 3 of 4 step complete khaji ni sawa hingke o jaga o tinta complete kha hingke kaisa complete na tongkha hingke o jaga update page info o jaga o update description o jaga o simano ang just nongno phungnan bagai aro sirinai ahina sirinai just ekta welcome hone panchung sika amnya galo save khainai save khaiga hanga connect with your audience ni sawa o jaga create content hanga o jaga wa chung post ma khainai mane jekono ekta photo o jaga post ma khainai hon khairi khaba khairi ఇంకా অবহাইকা जों पुश खायनाय पुश खायमान यागलो गाय शेयर खायना बतनो गतन सायमानो ఇంకా just नंगनो फुना बायसे connect with your audience ఇంకా o jagawo most ata step complete inga nango nke binoro ungyako nke ungmani bagai sungortebo thangai o jaga edit details norok nugi mankna nke edit details thangaya kanai o jagawo binoro kabang mano samung khana tongkho jemon o jaga digital creator aba thingna tongo Kai sungoro work at a student kai student botam khlai ro sungo workplace bo jaga samung khlai o jaga jeng sinaka seri mano ka jeng khwai ni seri ka hino job title tamo sungo Kai save khainai kai aban yaglom ke o jaga wa save khainai save khaiman yaglo jaga nok nok ma khana duita step complete ga duita step complete na tongkho khaliya tinta step complete kha tak step complete na tongkho o jaga sung whatsapp number na khari mano riya khiriya Okay guys, aban jaglo hangkana oro nugi makhana 4.3k followers. Inke oro 5000 complete na nango. Inke binaro yakho. Inke oro level 1 level 2 tongo. Level 3 joratei jeng complete khena nango. Complete kheman yaglo hangkai je 1000 followers tei 500 ni video na jangna nangai ni sawo. Gaban yaglo se monetization khaimano. Inke jeng monetization jori thangai nai kai o jaga nai di start khainai inke guys norokro nugi man khana kai o jaga monetization tabuk bini option manai rikha jeta baba haika monetization khainai inke setup pay out account nei sawo o jaga o pay out khaina bagai o jaga account ma sanamnai inke guys oro nugi man khana let start with the basis o jaga o legal first name inke o jaga o bin bumung nugi man khana inke bin date of birth jeto thik tong gaban yagolang next khainai next khaiga inka kaino takaisa page thanganai gesung nasmana singlainai inke o jaga o business type tamo ni singo jaga individual rudi inke country inke India next khainai setup ni tongo
Go Zagawa primary address city overall film makanai primary address gay Bonipara Bumung Tamos sung Sirinai. Governor city Sinai, State Sinai, State Data Tipura, and PIN number 79901, the mobile number 966, mobile number and Gmail ID. Gmail ID ATNU. Mo. I want to read it. Okay, PIN card number Mujruman. PIN card number from nice. Guys, PIN card number of Joton field Hebeka and Gakai or inbox of click by checking the box next kine. Next kisa wait mana singnai. Guy a step like a Nika Ozaga sungo nini je dollar kamani abono nung bank the transfer kanani na ora sunga $40 USD pruda nang transfer kanai na $100 pruda kanai bomon kanai shari. Okay. Guy awan yaglo guy kisa loading nai. Mere $40 pungka hingga kai no bini orang bini bank transfer nai. Hingga sungo bank account currency hingga legal first name hingga oje account holder ni bumung tamo ya bahai sungo hingga te bini middle last name the Burma hingga apps code nungbo bank no nai UCBA hingga UCBA 000 3147 31447 account number 47 ठीक है तुम ना जी 47 ठीक ना okay अपन ये वाला गए जो तो फिल खेबे का हिंका जगह लिंक पे आउट मेथड तो क्लिक करी को जगह टैक्स वेरिफिकेशन ओ जगह जो तो इम्पोर्टेंट ओ जगह बाहर के फिलअप करना सीखते हैं ना एड टैक्स इन्फो ओवन जो तो इम्पोर्टेंट गौरव बाक्सानी इंगियांगी थांगो इनके ओ जगह संग काम के फिल मा खानाई इनके और कंटिन्यू फाइका कंटिन्यू एस जेट बरफ नि बुमुं फाइका इनके ओ जगह वो कंटिन्यू आस माने ओ जगह फेसबुक नो तेसा संग लॉगिन मा खानाई इनके जगह नि आईडी पासवर्ड रिनाई लॉगिन मा खायो इनके कुन फ्रू इनके ओ जगह नो लॉगिन खाजक तो खांगाय खाया नांगिया किसा तुमको इतंगा वेटिंग इतंगा इनके ओ जगह वो इंडिविजुअल अब तो ऑटोमेटिक नंगी थानाय ओ जगह संग नंग यूएस नि सिटीजन दा गे नु रेडी इनके ओ जगह वो नु रेडी इनके मन जगह नेक्स्ट खानाय इनके ओ जगह वो सिटीजन ऑफ कंट्री चिनि तामो इनके सिनि कंट्री नि तो इंडिया संगावनो रुतुगै सिलेक्ट मा खानाय इंडिया इनका अवन या गलंका आई हैव ओ जगह सेदी इनके ओ अवन आंगिया नेक्स्ट खादी नेक्स्ट खायमान या गला ओ जगह जो तो एड्रेस फिल खाजक तंगनाय एंटर योर एड्रेस ने रंगुइ मान खाना एंटर योर एड्रेस इनके नेक्स्ट खायनाय नेक्स्ट खायकांका ओ जगह दा बिनी मेलिंग एड्रेस नि सुंगो इनके यस के यस या कनै नेक्स्ट खायनाय इनका 0% रेडी नेक्स्ट खायनाय इनका जो तो फिल खेबे का हंका काय ओ जगह आई सर्टिफाइड डेट हैव द वो पयवे कनै ओ जगह बिनि बुमुंग सुं सिरिनाय ओ जगह वो सिग्नेचर इनका ते बोर्ड डेट सुं ओवर एप्लीकेशन फ्लाइ थं हंकाय दिनै 23 तारिख 1 मार्च 2024 इनका नेक्स्ट खायनाय नेक्स्ट खायका हंका सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग योर इनफॉरमेशन कैन नॉट बी सबमिटेड प्लीज ट्राई अगेन हिनि सावो ओ जगह माने गना सबमिट खाने गना तीन टेक्स्ट इनफो कंप्लीटिंग खा तरबन डान खाने केतर माने बिनि मो मोनेटाइजेशन बागै बिनि जेटा बैंक जों और सेलेक्ट हैका इनके जेफ्रो बिनि और वीडियो व्यूज बांगाना फर बिनि और अर्निंग नाय इनके मखा जे अर्निंग गै जेटा $25 खांका और नखर मानि बिनि जेटा हिस्टोरिक कजानाय ओ जागा सी डेटल से थांगै नाय मानो ओ जागा और साबा ट्रांजैक्शन माने नेनि बैंक ऑफिस खाबै के जत ओ जागा नुगै माननाय अप्रुव ओ जागा हंगै नि इनकम हाबनाय गाइस अब हैकना जेटा मोनेटाइजेशन बागै जेटा फेसबुक नि एप्लाई खायो गनर पर नुगै मान खाना गाबन बागै डैशबोर्ड मा खलायो
gam sukno guys.